32-го хуярит. Kelompok serang pusat Rusia melancarkan serangan drone yang menghancurkan berbagai target militer Ukraina di area Pokrovsky. Berdasarkan rekaman operasi tempur unit BEF Rusia, serangan ini berhasil menyingkirkan peralatan militer, senjata, serta posisi infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Sabtu, 15 Februari 2025. Video yang dirilis menunjukkan drone Rusia menghancurkan sejumlah aset militer Ukraina, termasuk pengangkut personel lapis baja M113, kendaraan tempur lapis baja, titik tembak, truk pick-up, serta berbagai posisi pertahanan dan tempat perlindungan. Selain itu, sistem komunikasi militer Ukraina juga menjadi sasaran dalam serangan ini. Dan hingga saat ini, belum ada komentar dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan ini. Куда ты уебал? ПГ у них выстрела. Вот, влоги отрабатывали вогонь по прогончикам. Гранатка, блядь. Ага. Я не уйду. Вот отсюда он приходил. Всем двигаемся. Ебучий часов яр. Ебучая война. Да, нашли мотоцикл. Охуевший. Правда, без мотоцикла, только коляска. В какой-то стайке развалено сидим. Пиздец. Я ебу. Русский с нами. Да. Петушилова для хохлов. Был БК. Малышечка. Мы идем на часов 5. С 32-го хуярит, походу, гондон. Прям по стене плотненько, сука. О, сука, вот он куда ложит, пидорас. Вай. Поймал я все-таки на видео эту хуйню. Работает. Куда ты уебал? ПГ у них выстрела. Вот, влоги отрабатывали вогонь по прогончикам. Гранатка, блядь. Ага. Я не уйду. Вот отсюда он приходил. С Алексеем двигаемся. Дорогу не видно. Ебучий часов яр. Ебучая война. Да, нашли мотоцикл. Охуевший. Правда, без мотоцикла, только коляска. В какой-то стайке развалено сидим. Пиздец. Я ебу. Русский с нами был. Да. Петушилова для хохлов. Был БК. Малышечка. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.